Hakajingmi kajing keno nagi seng san pertai bat kumjuru nagi seng bhalang hakabe dei bagajing bampat Siew Tulop ke sarkar yaki nurse ki Trei kum ki contractual la arbanai kanti nakalyang uba Wailad miki Shilla menteri barik mi yakatanat kokot kokya ula pentip ba Shen unsupplied no yakatulop jongki. Habakran sekilat pathai kubor hakakat laiter ukala lengkot araja arpusan uba Wailad miki Shilla ula ong bagajing Slem ban Siew yakatulop kedai namar bakapor Trei jongki kalakut bat kumta katanat kahap ban pa jing tip dakaway hakatanat finance. Nalor kata ula penti kena bahau ni ubnai anla ban penbet bat katanat finance kan sepelat no Shen yakatulop kabasa. Haga last time por kini appoint yaki namar kala bu la don ka timeline. Te menta namar kala kut katu te menta ngidang simpor khandiat ban penbet ya katu ban re appropriate biang ke sesi te menta kala ya within this January itself kala yo. Kasu delay khandiat ba namar kala kut tengi ham pha biang pha proposal biang ka way ke siaka planning finance kumta terterke ban yo approval. Buat simpor mlo ni dan. Am simpor so. That is January itself kan kala baik nomor kala mentah kala don pada finance setang ban pledge sanction Kan ngut gidon gini ginos kiba miok Tulop kan ngut gidon kumba kumta si aspa prapoka plus bat sekitu kiayu kumta si lai duna sauspa kedon sekajing kenok gini giseng ba kisupa Trei berbali kamdon jing thok ni tai pha teng biang yakam kedon siam kata ni kuno ya ini ginos kiba mental Trei kontrak dia kata mde ong verbally tapi mde bong verbally namar ngila sel tho hi kene ka kam is an ongoing process mde tang kan ni in the past also namar ngi sel tho ba ka health department is very different from other department mde kum ke ki kam it deal with life and death of the people kana kata ngi sel tho hoi kan sadon kedon ka delay slight delay ka office work tingin namla ban ong ban pensenge ya ka yu kum no bin ong yo kan ye kinos ba em namar ka bampoi yu ten nai ban Trei kanus pak kru kasu gani ka Tulop bampat Siew di arpanai dan apa yang exact amount dengan 4 ayu tang bakas tang na do November Desember bat mentau Januari Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya